Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meliput pernikahan adat Sunda yang berlokasi di Ciantan, dan ini pengantinnya sudah datang. Weh, nah, pengantinnya baru sampai ya. Kita akan tanya-tanya dulu dari mana ya. Dia badai di nu iuh dia. Ah, di mana itu? Babak kanca. Tabu sabaraha tadi tuh. Oh, dan tepati inya tebihnya. Mohon siap. Sing lancar acarana resep ini. Bisa teh. Deris. Kosong. Salah purnya. Aduh, Di BBC. Ya, begitu. Di dia. Di rapat bukan Rapat banget. ya, tinggal deh. Wartawan bersama Lumayan ya. Wak akan hadir di pernikahan. Wak, gimana kabarnya, Wak? Sekarang nyawer, Wak, pakai nyawer, Wak. Kita bungsu dari saya. Apa ngaisnya? Ayah kering gedenya. Pernikahan putra Pangais kan, kok. Oh, Pangais bungsunya. Pengais Pangais kabungsunya. Oh. Kanjut kundang, masya Allah, ibu menirsak pada kanjut kundang. Mani jelas pelebah kanjut nama. Kanjut di Rasulullah mah kayu kanjut. Nah, kanjut kundang. Ayo sana macam. Centras macam. Perjuangan pengantin melewati gang senggol, sobat berbudaya. Senggol. Bangga kalungkeun tungan. Maju apa ya? Ibu maju. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salaman, Bu. Ya Habiballah. Tahan. Siap. Ya. Balik apa gitu? Tidur aja. Ditaruh.
وجب الشكر علينا sambil majeng ti keluarga panganten pameget ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئنا بأمر أنت غوثنا جميعا يا مدمر كن شفيعا يا kapan dia bu biasa dilebatan ya geser-geser ya kasih سري وجدينا ربنا صل على من هلا في خير البقاء فاصبر الصبر علينا واكفنا شر الإنسان واغثنا في المنايا يا مغيثا كل داء اللهم kosong kene pak dipain pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Bu, ya begitu. Tahan, ambil nafas 2 jam. Tahan dulu. Enggak beres acara ada hati itu bahaya. Siap ah. Senyum dong, kalah. Senyum tahu 2 juga 3 kayak gini gitu. Salim enak. Harus damai enak. Cakap. Iya, so alhamdulillah. Mangga cacanakan anak aya nama diamankeun cek urang babakan caah mah. Sep pager ayu pagernya dibantos ieu cacanakan anak. Sepedos teh tanggal deui nya. Hatur nuhun ka Bapak Daya di keluarga panganten pamegat anu parantos ieu masihkeun silatul nalna nya cacanakanana nu alif ku adeung nu abad menghampang ditampi ku keluarga pengantin bapakna ibu Maria singkat kentosan langkung alhamdulillah jazakumullah khairan dan kasirat sing dikentos langkung ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah subhanahu Dai mana ka dia tuh, Dai? sama akan dijual Gitu, Dai. Ka dia ka, Dai. Nah, tah gitu PRW. Ada teh. PRW babakan caah. so Nah, itu. ini pencet ibu pribadi sudah naon semua Oh, 5 YouTuber ya. alhamdulillah seirnya iya Oh, bis, kalau bis. Enggak. langsung ya teman. kori oke ngirim bantosan Alhamdulillah ini Pak RW Babakan Caah yang selalu mengayomi warganya Sobat Berbudaya bersama Bapak Karyono dan Bapak Aceng hadir di pernikahan Moso. Sekarang acara akad terbuka yes tuh. atas adanya diamankan siap Berbuka. kemudian kaum muslimin rahmatullah puncakna dia acara anu sakumaha panginten panganten hayo we lemah deui insyaallah
Neng Elsana mangga dikeluarkan heula punten dikiblatkeun meja dibantos ku sahawe. Mejana kieu janten A posisina teh nya. Adieu. Nah, ke urang sebutkeun lagu simpuri. Oh, kiblatkeun heula. Da sampai salat wae pangintennya di ngalap berkah kitu nya. Tah dia A mejana A. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Sadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Napas. Tarik napas. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Deris, saya nikahkan anak saya Elsa Triani kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Satriani binti Nang Sadili dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara akad lancarnya. Satu klik langsung. alaihi birahmatika ya arhamar rahimin.
Iya doa diaoskeun ku Rasulullah ketika nikahkan Siti Fatimah kasih Allah. Mudah-mudahan amrulkeun. Ya carana itu mah. Iya Iya jadi. Ayo. Buat doa terbaik lah buat kedua mempelai teh. Amin. Sekarang teteh saha? Teh Maya, teteh saya. Itu aja deh. Teteh Yuli. Atur nuhun tetehnya kayak ada YouTube.